Masak apa? Masak my style. Oh wow, alamak, cuaca punya lah panas. Rain then hot. So because of that we're gonna make celok. But this celok, let me explain to you. Celok ni dia ada macam-macam celok. Okay, this celok is called kala celok. Celok kala ni berasal originally berasal daripada South India, selatan India. Lepas tu sampai ke Pulau Boyan. Tak tahu macam mana story dia, but I've done the research. Saya telah membuat researchnya. Asal dia memang South of India so, sampai ke Boyan. So this is kala celok ataupun celok kala yang akan saya sampaikan. Tapi but saya ada surprise tau. Nanti saya akan tarik Kak Norma masuk. Masak. Dia tak nak masak tau. Dia malas. Dia nak relax. Hari ni hari Minggu. Dia nak relax. Tak ada. Aku dah siapkan dia bahan. I already make for her everything. And I call her to come to my house and make this recipe. Boleh? Boleh Okay, so come along with me. I show you how to make kala celok or celok kala. 4 bulas bawang sedang. This is a medium size onion because dia kecil. Because it's small, so I use 4. Sebab kecil saya pakai 4. Kalau besar awak pakai 3. If large one you use 3 And then 2 clove of garlic, 12 bawang putih dan juga 2 inci halia 2 inci kunyit, 2 inch of turmeric. And then I have a packet of coriander seed. I may not use all, I just put a little bit. 1 packet. It's like that. So I'm gonna use half of this. Saya akan menggunakan setengah. And then I have dry chili kering yang telah direndamkan dengan air panas. Dry chili, I cut, I soaked it with hot water. This is the dry chili padi. Okay, dry chili padi. I have around 4 sticks 4 to 5 sticks, 4 ataupun 5 batang. Dan juga sedikit limau kasuri. This is lime, small local limes. And saya menggunakan ikan ayam. I'm going to use this leather jacket fish because the meat is way much more nicer. Isi dia lagi sedap berbanding pada ikan-ikan lain yang biasa. Asam jawa, tamarind pulp, asam jawa, which is tamarind punya paste. Okay. And 2 liter water dalam air dalam 2 liter. Alright. So it's very easy. Now ini saya ada standby belacan dengan jintan manis fennel and a little bit of shrimp paste. Okay, now this one I will hide. Saya akan sembunyikan dia. I hide one side first. Alamak. So original recipe is like this. Okay, ini adalah resepi original. Orang Boyan kalau bikin celok ni dia menggunakan cili kering. Okay, the Boyanese will use a dry chili instead of fresh chili. Okay, orang dulu pakai cili kering, dia tak pakai cili hidup. Alright, so that is the difference. Okay, ikan tongkol. I know tuna, but I don't have tuna today, so I'm going to use this leather jacket instead. Alright. Masuk cili kering. Itu 4-5 batang tu. Boleh. Awalnya potong. Mana pisau? Habislah kuning lah meja aku. Ni lebih dapat potong. Dah terlambat dah potong kan? Ya, gelap aje lah. Bawang 3 ulas sajalah Bawang sederhana, okey. Ya. 3 onions. Ketumbar 1 paket. Okey. Kacang mana? Oh, cari. Dapat. Dah blender. Lagi? Dah, nanti. Cinta manis tak payah, tak nak? Tak payah. Ketumbar je. Air dia tu kat tepi tu. Okey dah, okey. Okey dah. Dah. Rebus Kalau ada tangan tak celup. Dah masukkan cili tu semua baru ini. Malaysia punya heavy duty. Tuang dah. Pakai tangan
Dah lah, garam macam biasa Garam bersih. Dah taruh garam. Kita masak sampai dia mendidih. We let it bring to boil. Originally kita menggunakan kacang panjang So originally we're gonna use beans, but I want to use okra instead. Saya menggunakan bende. Okay, saya tukarkan dia menggunakan bende. Original orang Boyan suka pakai daun kacang panjang. Okay, the Boyanese they use originally they use long beans. And then garam, salt, up to you. Terserah pada anda. Stok ikan bilis, saya menggunakan ikan bilis stok. Terserah pada anda. Up to you. We let it boil. Kita kasih dia mendidih. Kita kasih dia mendidih ekstrim We let it boil to the extreme. Make sure that everything all been infused. Semua dia dah serap. Kan? Baru kita masukkan ikan. Then we put in the fish. Now ikan ini, this fish you cannot cook too long Dia tak boleh masak lama-lama, nanti dia kecut. It will shrink. So you need to monitor. I'm gonna cook this fish for only 5 minutes. Saya nak masak ikan ni hanya 5 minit saja. That means kalau dia mendidih lagi sekali, I dah off. Okay. So ikan ni masak dengan sekejap The fish cook very fast and quickly. Let me show you Nampak? Cepat dia dah masak. Okay. Perakan limau, full bit of lime, squeeze in the juice. Dalam 2 biji lah. 2-3 biji. Because this one the water is 2 liter Air dia 2 liter. So bila dah nak mendidih, we're gonna start boiling again. We put in the okra. Masukkan bende ni Now cook here for 2 minutes only. 2 minit, shut off. Lepas 2 minit kita tutup dia Okay, dia dah mendidih. Once boil ready, we can shut off. Tutupkan dia. Tu dia kelah celok. This is kelah celok. There is no interpretation for a Boyanese words to English. So you have to call it celok. Alamak. Oh, wow. Selamat kembali kepada sesi cekik menyekik makan eating session time. Alamak, tu dia kelah celok. Kelah celok. Okay. Ini dia. Tapi tadi Kak Norma, just now Kak Norma has some additional stuff Okay. Sebenarnya kelah celok ni dia tak ada belacan. Kelah celok no belacan. But got coriander. Okay, sebab itu dia punya origin is India. Masakan ni. Tapi tak tahu macam mana orang dulu we don't know. You know, those were the time when people travel. Orang merantau kan, or the Indians, they travel to Asia. So that's how people start to learn how they cook all these things. Macam mana diorang masak dengan barang-barang ini So, bismillahirrahmanirrahim. Dulu power. Ambil kau kasihkan kasihkan meleleh-leleh lah korang, berlendeh-lendeh lah korang tengok aku makan cuaca tengah panas, hot weather like this it's nice to eat such foods like soup base. And sambal belacan, you cannot run away from being a Malay. Awak tak boleh lari daripada Melayu, dan juga petai tak boleh lari daripada kampungan. You cannot run away as being a village girl. Okay, by the way, since I already have my hands here, okay, there is quite a few similar faces Ada yang muka semirip-mirip macam muka saya. 2 ataupun 3 kawan saya, 2 or 3 friends of mine, which they think is me. Yang awak ingat dia adalah saya, tapi bukan. Kalau awak nak kenal saya ni, Amy Tashiana, if you want to recognize me, saya ada pakai cincin ni dan juga gelang ni
Gelang ni dah berpuluh tahun kat tangan saya. Jade dia pun dah berubah warna. Kat tengah-tengah dia ada jade. Okay. I wore this jade thing in my hand for more than 20 years. Dah lebih pada 20 tahun. I pakai dah lama benda ni. Dah jadi sih. The jade has already changed its colour. So that is Amy Tatiana. Tu adalah Amy Tatiana. Kalau awak nak kenal kerana muka macam sama tapi awak hide dengan dia, saya kat belakang. You hide to my friend, but I was behind, And I said, then my friend said, maybe she think I'm you lah. Cakap. So I said, apa khabar? Then she said, oh, alamak, salah orang, So my friend also look similar like me because we all grew up together. Kita membesar bersama, Dia asal Bungking. Apa Bungking? Right? 14 yang berdepa kan. Okay. Now I like to use this fish. Saya suka pakai ikan ni sebab apa? Dia lemak Dia lemak, dia berisi. The most important thing, very meaty this fish and less bones. Tulang dia besar The bones are huge, so it's easier to consume. Cuaca panas-panas gini, kita erok-erok. Erok-erok means strap. Shook. The Boyan call this cello. Indian call this kela. Bugis call this asarbos. Thailand call this kamsiong. Kamsiong, kamhiang. Can't remember lah. Cannot remember already. Dah lupa. Halus kedah, keratas, asam pedas. Macam-macam nama benda ni. Tapi selepas saya buat research, nama sebenarnya adalah Kela cello. Origin South of India. Ada. Macam mana boleh sampai Boyan? Sekarang saya pakai apa tahu? Saya pakai Meta AI. I use AI to do my research. Saya menggunakan AI nak buat research tahu. Awak taruh spelling, dia explain semua. Dah. Very, very good. Sorry lah. This is the kampung food and you must eat the kampung way, And Kak Norma cook the kampung style, dengan tangan-tangan ni masuk. Don't play, And she warn you first, my hands are clean. Lama. Next time I will interview, I will tell you about Kak Norma. Lain kali saya akan ceritakan awak tentang Kak Norma. Kak Norma dulu ada kedai tau. Kak Norma last time got shop. Kedai dia dekat Geylang Serai yang lama punya sebelum roboh Kak Norma last time have her own shop at the old Geylang Serai, not the new one, the old one. Before demolished, sebelum roboh. Kedai dia kat situ. She's a very talented lady. Dia cukup berbakat, semua dia boleh masak. She can cook everything. My favourite from her is her own version of chicken rice. Dia punya favourite adalah nasi ayam dia yang dimasak cara style dia sendiri. Next time kita buat lah. If I don't have time, I'm working. I have to work. If I don't work, who's gonna sponsor me all these things? Kalau saya tak kerja, siapa nak sponsor ni barang-barang pasar?
Kadang-kadang orang ni cakap senang je tapi dia orang nampak when you saw all these thing, all these are not free. Everything, semua barang ni semua bukan free. Semua kena bayar, berharga. Okay. Kalau saya keluar makan, kadang-kadang saya bayar, kadang-kadang free. Kita nak kena buat konten untuk orang, free lah. Pasal apa dia jemput kita? Kalau awak dijemput, awak jemput orang ke rumah awak, awak kena makan free. Kan? Takkan awak nak charge dia pula. Jangan jadi bodoh. Manusia. Especially yang kat dalam TikTok tu Especially those in TikTok. Oh, betul-betul ni keyboard warrior diorang semua fake profile. Tak boleh buat gitu. You cannot keyboard warrior tu ada people because apa, hati awak tak baik, tak bagus. This fish is very easy to eat. Senang nak makan ikan ni. Patut kena pakai ikan tongkol, tuna. Very easy, okay? One piece tadi I think $5. This one I cut into 3. Saya potong 3 tau. Tu dah kasih diorang. This piece I cut into 3. Very big $8. $8 or $9. Besar punya, kecilnya murah. Dah. Very good. Kita gunakan cili kering ni. Rasa kuat ada pedas dia daripada cili biasa. So use the dry chili is better. You can taste the spiciness. Kalau awak pakai cili biasa, dia tak pedas sangat. Because 2 liter water, of course is a lot. Very good. Alhamdulillah. So I hope to see you again on Masak Apa Masak My Style #mom. Bye, jumpa lagi.